Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas pripremamo knedle sa čokoladom. Pa da krenemo sa pripremom. U dublju posudu za kuvanje sipati vodu, zatim oljuštiti 800 g krompira i iseći ga na kocke. Dodati jednu kašičicu soli, iskuvati krompir. Odcediti ga pa prebaciti u dublju posudu za mešenje i izgnječiti ga gnječilicom. Dodati 2 jajeta. Sjediniti krompir i jaja. Lagano dodavati 400 g brašna i konstantno mesiti testo. Dodavati u više navrata i 1,5 decilitar vode u testo i nastaviti mešanje. Mesiti sve dok se sastojci ne sjedine. Sto posuti sa brašnom i postaviti testo. Oklagijom razvući testo oko pola centimetara debljine. Seći testo tako da dobijemo pravugonike. Spremiti oko 200 g crne čokolade. Na pravugonik postaviti kocku, zatim zatvoriti je prstima okolo i oblikovati u kuglu. Postupak ponavljati sve dok se ne potroši materijal.
tiganj sipati malo ulja. Zatim dodati 150 g prezle. I malo propržiti. Pržiti prezlu dok ne dobije tamniju boju, pa prebaciti u tepsiju, a dodati šećera po želji. U posudu za kuvanje dodati kašičicu soli i malo ulja. Zatim sačekati dok ne počne da ključa. Dodavati lagano knedle u vodu. I obavezno promešati. Ostaviti da se kuvaju. Knedle su skuvane kada isplivaju na površinu. Izvaditi ih i prebaciti u tepsiju sa prezlom i šećerom. Posuti knedle sa prezlom i uvaljati ih sa svih strana. Knedle sa čokoladom su spremne. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ukoliko vam se dopao recept, pišite mi u komentaru. Ukoliko ste novi na kanalu, prijavite se na kanal, a do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.